bafowethu ngiyabona ukuthi isikhathi iso sona lesi ke into ebengilibizele yona namhlanje bengilibizele ukuthi next week sizobungaza ndawonye sijabule nje sinathela utshwala sibe yima-bright ezikanjalo nje sizikholisela kuzoba mnandi kakhulu sibungaza nje ukubuya kwami kuleya ndawo sidlile nje imali yenyoka. Imali yenyoka? Yes, imali yenyoka evela ngale. Ngithi liyazi phela ukuthi mhlawumbe ngaba le problem ekhona. Uyiqiniso ukuthi imali yenyoka ibuya ngathi imali isidla lapha inyoka yakho isidla thina. Kahle imali yenyoka ngenje. Hayi kanjalo le imali yenyoka. Imali yakho ivela enyokeni. Mina vele imali yenyoka ngithi. Imali yenyoka ivela enyokeni. Abanye ngosala imali yenyoka ngithi. No, lalelambela. Angithi imali yenyoka mina. Ufuna ukuthwala ngathi. Hayi wena ufuna ukuthwala ngathi. Sikubone. Ele basitshela vele lokuthi wena ngathi le problem. Ngoba sizokuthala bomakhelwane balala bekhala bona member sazi maybe inyoka yakhona. Sizangilalela yini? Hayi. Thinto le. Lalelambela ngichazele please. Le bonto engitsho. Hayi wena sikuchazile into imali yenyoka. Hayi lama ngeke ke lapho. Asijabuleni sonkeni sidle imali yenyoka le. Hayi. Kade sithi lepo yakhuluma manje makho inyoka yakho. Mina ukutshela imali yalo lokhuluma ngayo imali yenyoka yini yenzakala ikanje lento mtshana ilula kulezi mali zezingozi zezimota uyabona yafuma amamiliyoni abantu bayahlala khona kumnandi lezi ngozi zenja ifulunywe yinja kule mali eziphumayo uyabona nje lami ngalunywa inyoka emsebenzini emalunywe inyoka leyana imali leziyana so ziphumile zibuyilwe understand kathi yileyo malume so lina yazi liyangilahla mali ngenza so leyo mali kade lokuyenzibuza amaphansi manje ngeke bachazele malume ukuthi yenzakalayo utshela abantu iqiniso isondele hayi labantu malume emhlapha ngizochazela la ngendaba yemali yenyoka imali yenyoka leyo malume okhuluma ngayo siyo le ndlela ocabanga ngayo angithi uyabona sometimes ukuthi umuntu engaba nengozi yemoto uyathola kuyimadlanyana so umalume yena ulunywe inyoka emsebenzini so laphana sokubuya imali leziyana zokulunywa inyoka hayi ukuthi imali yenyoka imali kahle imali ye-exchange imali ye-exchange phela kuyachaza imali yenyoka imali yenyoka imali yenyoka uthwele ngayo hayi asambeni ezochaza ngoba sokuzokuthala abantwana balala bekhala so asikho lokho malume Ayakwazi ukuchasisa. Shukuru wena ukuchazela umalume wakho. Ukuchazele ngcono manje. Kanti vele kusukela nini mangabe silama meeting kanje kuphele kanje lina selibaleka hayi inkinga yenzakaleyo wona usichazelanga kahle mawuzathi imali yenyoka thina siyazi imali yenyoka enasikaze sizwele ukuthi kule mali yenyoka thina imali yenyoka esiyaziwe imali kuthiwa inyoka esiyake sizwe esibona la kuma-video lapha angazi into zabo lezi cha so sicanga ukuthi inyoka zokuthwala no bekumele linikeze indlebe lichazele ngalunywa inyoka emsebenzini like ngikubekele kanje by example abantu balimala ngezingozi zemota balunywa izinja bayawa ngamabhasikili ekugcineni kule mali eziphumayo angithi alikwazi khona lokho siyakwazi kumele ukhulume ukuthi bayona kumele ukhulume ukuthi yayenzi i-accident mama uzaqhamuka ngenyoka uthi kule mali yenyoka thina sizabakhulisa hayi mani athi ngabe libuzile ke before ukuthi libaleke limbalekele linjiye ngedwa manje wena uthini sorry bana siyaxolisa ke uthini wena manje emabe ukuthi lizoba njalo imali lengizoyidla ngedwa khuluma phela sisho uzibizile uthi umuntu akazosibiza yes ngithi next week wozani ke sizodla imali yenyoka uyaphinda futhi imali yenyoka futhi wathi imali yengozi imali yengozi ngithi imkinia thina sisola khonokho ukuthi wona inyama yenyoka kathi imali le ivela ngani ngisebenza umalume lapha uchaza ukuthina uthi sibuye sizocelebrate la yes imali le ephumileyo ku-accident yenyoka
Hayi ukuthi imali yenyoka. Uyabona. Imali yakho ikuyanga. Imali ephumileyo ngendlela zokuthi angithibele accident yenyoka. Inyoka lena plaza ukuthi inyoka egciniweyo. Yes. So engathi accident yenyoka walunywa inyoka. Kanti imali yani kuyaphi? Imali accident yenyoka lithini? Ingalunyanga nyoka imali yani bisaphuma. Ibingekiphume. Yes, imali yenyoka. Nami sengiyayizwa inkulumo. Hayi kodwa liboqondisa bona mfana ngoba mali ikhuluma ngemali yenyoka thina inyoka lezi ezikhaphula imali. Uzathi lapha next week. Phela kule nyoka lezi ezithwele ngabantu kulezi insuku. Lapho uyakhuluma mfowethu, lapho uyakhuluma sibe singazazi. Yes. Sisolise kakhulu. Lina wozani? Then we can eat man of the snake. Of the nyoka. Nyoka. This nyoka. Uyabona? I don't love this nyoka. Izinto yakho. Uyabona manje akukhuluma. Lapho uyakhuluma mfowethu. Wayibata. Hayi, imali yenyoka iyadleka nje. Iyadleka.